Manipur की लाइरिबा चरांगनबा फिल्म असिगी मतंगदा स्टेट असेंबली की अखन्नबा मिफम अमा कौदुना वरेप लौरगा सेंट्रल गवर्नमेंट थागदबनी हाइना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमीना एमएलए सिगी मिहुत कांगबु अमदा तक्सिनख्रे कोकोमी की मियोय मापलना साबा मिहुत कांगबु अमना ngasi Manipur Legislative Assembly की स्पीकर अमदी मिनिस्टर सिंह याउना एमएलए कुंतरुक की मिहुत कांगबु अमगा उनदुना वरी साकी वरी सानबा दुदा कोकोमी की माइकेदगी असेंबली की अखन्नबा सेशन कौबगी वफम असि तक्सिलंबनी हिरम असिगा मरी लेनना ngarang lampel patta leiba kokomi ki office ta paumi singa unaba mada paumi singa unaba ma pangthokre paumi singa unaba du da kokomi ki maru eva thaupu ba sing saruk yaki committee ki coordinator Jitendra Ningombana phongdokhibada irang asi chin kuki narco terrorist na thokan bani amadi terror group asi mutat kadabani haiba warep khanaba mifam aduna lawgadabani amadi state cabinet na su lothokpagi warep mangjauna na lawkhrabana masimak assembly mifam aduda law kauraga central government thaduna taksin gadabani haiba wafam so kokomi ki makedegi pukhalam ki haiba wafam Jitendra na makata na phongdokhi India namu ina lady bina India namu oiba taragadi India ki citizen kanano citizen na dobi kanano haina khangmo mato kabani na koi Manipur miyam ni supamba ko komi swami sansim lakba na koi NRC se atu matam da update tawraga fulfill oina madu koi sang kan to bodam haiba podam samjarame abin matunda koi maru oina ki separate administration ki matang da Manipur di miyam na yamna wakal mi pai go pose masi India government to we are going to see ekoi kanoni demand amoina haibo kanuda khana binaba kanada khana bi matung da lawri bo ware uduna India ki kanu da thaga da ai ko ma Germany adu ki matung da ware ko ma oina na ta bai ko na tangai pudana Manipur ki oina Manipuri singna Manipur ki lady ba state government to we abo ma kising nang da ko na Germany si maruina ko ji mori da lady ba ko ji yamna tunggu leta da wasi masih apa atu tunggu tunggu leta ba wahini na bagi damu si government ki market di lokal ya batong sing lokal yang bagi apa maduma ekoi tunggu